Mwananetwa mathitho ntukwena ni Maureen Kome na ningetwa Maureen Kinyana nteto cheto chiriambiria thaiji. Mukuru wa miaka 60 kuma nturene imwe gicigo kia Tharaka ni atete uturo nyuma yawe gutemangwa ichunchi ni bareba kwirikana kuombekania ana bamutano ngina iguru ria nkuchanio cia kathitu kirikari ringi mwanya mwiri jwa ntumurume wa ukuru bwa gatigati jura jwethirwe juchuri mutene ni jwithirite jukimenyekana ni jwao nyuma ya ntubanja guchumiria bagitaririria na arari na nkuchanio na uria wa mwandikite ngugi iguru ria kura kwa mbecha. Paul Kabethiga tuambiririe na ripoti iji cia kurito ya nkoro. Kuri muthenya gwa ikoro kintu thaithatu ciotu irio mukuru uyu araithukirwo muciini wake nturania mwanyani Tharaka South Sub-County akimenyekaga ta Julius Mwithikaruri aratemangwa bururu na ibanga na antu baraba kuthuganirio iba muciini nuntu ibethiritwe na nkujanio cia minda wa Kagita. The scene was visited and documented by the OCS and the DCI and his team, and the body was moved to Marimanti Level 4 mortuary awaiting postmortem. The accused are known people and they are still at range. DCI is dealing and the case is paka. Mwiri wa mututigi ukiro kiri mochari ya Marimanti utuiria wa bwendere kuruthwa imabitha wa mokaria. Kongi mwiri wa muthakora wonekanire kimya kithiru ntere cia materi ukimenyekana na aciari ba mututigi. Tumenya mbere ya kumenya ndeni kimwiri kumuona mwiri wawe na into cia ira inacio mbere kibande kaibo kaingwoni ciawe kuma gucuru kwa ngwoni cia kibande kiariku na kawaret kawe kakaina kibande na nguo aina cio ciawe ciongwa na tukuona kiria ecuritie nakio ni burana yawe ni ecuritie nio arakuringana na etho wa mututigi bwana Jackson Gitonga. Dennis Mutwiri athiritwe akiruta ngugi ntere cia ndagani chuka aramutwiri orire nyuma ya bogu karanthebe na munene wake bakirutha mathabu mangugi agunogo Mutwiri augire na kuigwa yura akuthi kugura gya kurera tacoka na mthito kwaria indi mwene kirabu giki na thereti ati kuri na mbeca inyingi ciumbite kura na itikuonekana. Ndeni ni mwana wakwa wa mwisho Rasibon na ndeni ate karaga mucie andikitwe ndagani wira wa hoteli na wamba ali umwe ali muruthi wa mathabu. Igwarira mwiri wa mututigi wendere kuigwa kiri mochari ya Marimanti gwa beterete postmortem yumba kuruthwa kina tuika riu nginya ruthure postmortem kumenyeke asa uma kare suritie kana kare tiro asuri ari murage kinyagia usairi ungo wambatike usungusi riu nugatwira egwa kara ari mwite kana kare suritie we binaps ende tukonwa burane enu ara ene tukerwa ni aragitite u ari suritie neo to distance ya chuka na materi ni 25 kilometers na tutikwenda bora nkiuma chuka akathi gwicuria materi ni undu wina kiriga no akatweterere ucunkuni uruthwa tumenya wega ndikagwikarite atia egwa kathiire ari we gwicuria kana ingi uga kabirwo na bwari ni muni andu mangi mwena ukiba orite thirikari gutigiri bakurutha ucunkuni bakugana ni kingo mwana gwa omba kwata gioto giake na tukwaria muno na tukwaria na thigari nikenda thirikari nio uchunguzi uruthwe nginyagia kuma kiambiriria kimenyeke kitu kia usababisha ontonu na ona matonenkera rugani kenda tumuthika already uchunguzi ukaendelea ngia tutikwe twamenya kiria gitumite ndeni ecuria. Ni turomba thirikari ithi maundu ma kindani kabisa nikenda umira tumenya ni ndi ari ndeni egwa nwe werea kada kuri na other players kakora na ntumangi marahusikaga kiri gikuo kia Dennis.
nikiripotera Uru TV kuma Nteretia Tharaka Peter Paul Gwakabithe.